جخوان پشتی بانگا دیروکی یا ریبرا پو بانگا آشتی و جواکا دموکراتیک و 27 شباط دا ایدی تواهی روجلاتا ناوین کردستان در باسی قوناغ کنوبو قوناغ دیروکی یا کو هات دست بکرن ام دبینن لسرانسری روجلاتا ناوین گوهرتن و گوهرتنین هی تایبت دست سالا 21 کاند کوهرتن بلکی بینا ورد خواستن اراده یا گلین آزادی خواست اراده یا ام بیجن پیشنگتیا جنده تکرن خواستن و اراده تنه بکن تایبت د پیشنگتیا جنین کرد خواستن ناسنامه یا گلی کرد هبونا گلی کرد دیروکا گلی کرد اردنگاریا گلی کرد و تواهی گلین آزادی خواست تنه بکن لیبلی پشتی بانگا دیروکی یا ریبر آپو و بسالین دم درش بفکر و رامان ریبر آپو ایدی گل کردستان دی پیشنگتیا جن و جوانان ده به پارادایگما نتوا دموکراتیک و برحی فلسفه جن جیان آزادی ایدی شورش تکوشی برخودانی سرهلدانی لسرانسری کردستان بیناور بسالین دم درش بردوام دکن لهمبر نحقیه لهمبر نوکویه لهمبر ام بیجن هشمندیا جنسیت پرست اول پرست زاین پرست نتو پرست یا کو دخوازن اراده جن و جوان و گلان و گلین آزادی خواست نبکن بیناور لسرانسری کردستان گل د پیشنگتیا جن و جوانان ده لقادان تکوشینا آزادی تکوشینا وکویه تکوشینا آشتی ددن مشاندن جبان اویجی ایدی اف تکوشین هر کوچو د آستا کی هری بلند خورتر بو مزنتر بو هر کو آستا تکوشین بلند بو آستا خبات برفرهد بو آستا زانست خورد بو هر کو مددید آستا ایریشان آستا پیلان دولتا داگرکر دولتا ترک جی لسر گلان لسر امبیجن کردستانه و تایبت لقومپلو لسر ریبر آپو گرانتر دکرن جبان اویجی ایدی برخودانا امرالی و برخودانا گلی کردستان به هفر اف آستا تکوشین آستا برخودانی روش بروش مزن بو و ایدی پیلانین داگرکریه پیلانین امبیجن خواستن دوی 100 ساله ده متونه بکن ایدی پیلانی وان بر به والابونه چون ام دکارن ببیجن پیلانی وان والا هات درخستن به پیشنگتیا امبیجن برخودانا امرالی و به پیشنگتیا جنان کود سرانسری کردستان خبات زانستی و خپاراستنی ریخستنی ددن مشاندن جبو یوجی نها ایدی جهشت کانونا ده 2024 سوری درباسی مرحله کینوبو پشتی هلوشاندنا رژیم بحث ایدی قلب کیف خوشیه کی مزن ام بیجن شاهی چالاکی هاتن درخستن ایدی پشتی بسالین دمدرج لهمبر دیکتاتوریت رژیم بعض بسالین دمدرج گلان تکوشینه کی مزن دانه مشاندن جبون اویجی پشتی هلوشاندن رژیم بعض گل خواستن با آوای کی آزاد دموکرات آشیتیانه لگوری داخوازن کوداد کتن قادان لگوری تکوشینا گوکرن لیبلی ام بیجن بهاتنا جهادستان بهاتنا ام بیجن هتشر ایدی تابلوی کی هین خطرتر لسر جنان لسر گلان لسر آزادی خوازان درکت شبو ویجی ام دبینن روزانه قانون و بریارن کو جالی هتشوه کسن جهادیست دردکوین دسرید لسر جنان کو ناهلن جن نفسه که بگرن دخوازن به پاچین رش جنان بخملینن آنجی جنان وشیرن نبخملینن جبون اویجی ایدی دخوازن دنگ جنان هبونا جنان رنگ جنان جاره کدن تنبکن دوالاتی کو شورشا جن پیکاتیه جبون اویجی تکوشین عمل لهمبر وان کسان لهمبر نتو پرستی امبیجن لهمبر جنسیت پرستی لهمبر اول پرستی هم بهتر زیاده تر دوه جبان اویجی مخواست هم بهتر ام کاربن تکوشین آخوا هم دسوری ده هم سرانسری کردستان مزنتر بکن لو ماجی به وی تکوشین ایدی جن ام دسوریه کی نود چوا دخوازن سوریه که کو هبونا جن مافی جن دستکفتین جن تدوره پاراستن سوریه که کو دبی کو دستور سوریا نوده گوهرتنین جدی بینکرن و ایدی اف دستور نتنه به دست ام بیجن هنه کسا بنفساندن دستور دبی کو به هبونا جنان وره نفساندن جن نتنه وکی شکل دناوا کمیته ان دستور دجه بگره لیبله وکی هبون وکی ناسنامه وکی اراده جن ده کمیته ده جه بگره و ایدی
سوریه دموکراتیک نه ناوندی پرنگی پرچاندی پرزمانی ورا آواکر سوریه کی کو مافین تواهی گلان مافی تواهی جنان مافین تواهی ام بیجن پیکاتیان دنوا دستور خود و حوین و بپارێز ji bo navê jî tekoşîna me di vî alî de wekî jinên rojava wekî şoreşa jin berdewam dike di encamê tekoşîna jinan taybet jinên Kurd di Kurdistanê de bêhna ver êdî roj bi roj ev tekoşîn mezintir dibe bilindtir dibe û di alî zanistî di alî xweparastinê dibe nûmuneya herî em bêjin ber bi çav di cîhanê de ji bo navê jî êdî piştî banga rêbertî ya aşîtî û civaka demokratîk êdî rewşa rojhilata navîn rewşa Kurdistanê û rewşa cîhanê ber bi guhertinekî mezin diçe ev guhertinên ku bêne çêkirin dibe ku ne tenê li Sûrî em bikaribin bêjin li Tirkiye Bakurê Kurdistan li Îranê û rojhilatê Kurdistan li seranserê Kurdistanê guhertinên ku werin kirin li ser esasê ku mafê jinan hebûna jinan nasnameya jinan di destûrê em bêjin welanta de bêye parastin bêye esas girtin hebûna jin were esas girtin destkeftiyên jin were parastin ji bo navê jî niha li seranserê Kurdistanê tekoşîna jinên Kurd bi salên demdirêj berdewam dike ji bo wê jî me wekî şoreşa jin me ihtiyacekî mezin dît ku di nava vê tekoşînê de dibe ku em helwestên xwe هم بهتر پرنسیبه کو وکی جنین کرد ام لسر هفدو بکن لروج آوا ما کنفرانس کی جنین کرد یل روج آوا ما لدارخص بتولیبونا سیاست جنی جروشن بیر نویسکار هنرمند رخصتون و تفگرین جنان پارتیین سیاسی کسایت